Dumelang bana ba sekolo sa primary sa ngwana Mago. Le hono re ya go ithuta ka COVID-19. Re ya go ithuta gore na coronavirus ke eng. Coronavirus ke kokwanahloko yeo e hlolago bolwetši bja COVID-19. Na COVID-19 yona ke eng? Co e emetše corona e lego virus, V e emetše virus, D e emetše disease, 19 e emetše 2019 e lego ngwaga o e hweditšweng ka wona. Na kokwanahloko ya corona e fetela ka tsela mang? Ge motho yo a nago le kokwanahloko a ka bolela, gohlola, goba go ethimola kgauswi le wena, gomme a go tshwela ka marothodi ao a tšwago molomong wa gagwe, a ka go fetetša. Seo o swanetšeng go se dira go itšhireletša: hlapa diatla kgafetša ka sesepe metsotswana e 20, pipa nko le molomo ge o ya go kopana le batho ba bantši, efoga go gohlolela ka gare ga matsogo, o beye sejabana ge o gohlola, tlogela sekgala seo se lekanego. Tella ngaka goba kliniki ya geno ge o ekwa o babja. Re a leboga.